Njalo ngomgqibelo kusukela ngo-9 kuya ku-12. Paul ufikeleni buyela kwaMastende mthandi woKhozi FM nomlaleli wengosi yethu emnandi ngiyakubingelela igama ngingusiya lo nguthandwa yimi ngenqwakazwana usuku namhlanje esiziphethe ezihamba phambili siphethe insizwa noma iqembu amachube amahle lichaza kabanzi mayelana ngomsebenzi walo liwukhiphile kulonyaka ka2023 machubeni bafana khulumani sizwe angibingelele kumfowazwana kanye nabasakazi bohlelo usikiya ngengoma okhuluma umkhonzeni wakambili ngaphansi kweqembu lamachuba amahle kuMaskandi ngithanda ukudlulisa lokhu ngealbum yamachuba amahle ephume ngonyaka odlule mhla ka3 December esihloko esithi into emnandi yaphinda ngiyafisa abantu basiphe uxhaso basiphe isupport ialbum yethu iyatholakala online iyatholakala ezandleni kuthina uqobo ngiphinde ngizehlise kubahleli bemicimbi ngiyafisa basiqashe basiphe nathi ithuba njengeqembu elikhona elisebalazweni akukho okuningi engizothi sigarante ngako ukuthi into esiyenzayo siyayazi siphinde sigarante ngomfulo omkhulu esibhuda kuona phela isavuyo ubhuda ingwenya kuphela ithini ingwenya yokubona lo ngeke Insizwa yaseMelmoth eyaziwa ngokuthi ivirus entsha ithi yalishintsha igama manje sifuna ukuba usimayedwa lento yokuba virus ithi no igcina sine virus emculweni wayo oza mfowethu angibingelele mfoka mangethe ngibingelele nakubasakazi basikiya ngengoma kanye nabadidiyeli lo bingelelayo usimayedwa insizwa yaphansi eMelmoth enjumelwano kaMoyise Sigodi insizwa yaziwa kakhulu ke endimeni yomculo wamaskandi ngegama ivirus cha mfoka mangethe ngithi angizocacisela abalandeli bomculo wamaskandi ukuthi usimayedwa kusayiyona ivirus bengicela abalandeli bomculo wamaskandi bengadideki beqhubeke njalo bengisupporte bengephuthando ngaphansi kwalo igama usimayedwa umsebenzi wami uyatholakala kuma digital stores ukhona online bese ngicela kakhulu nakubahleli bemicimbi nabo masipala bengiphe ithu kanti masuka lapho sithola insizwa alumfo wamgube uthi akayifuni lento ukuthi ubalekile emculweni kaMaskandi ngoba nakhukhuzani amncishizwe ngoba nakufuthi bemncisha nesihlalo sokuba inkosi kaMaskandi uthi akabalekile kodwa ngenxa yobizo lokuba umculi nekhono elizimanga ingakhe hamba ukhipha uEP yeAfropop ngiyabingelela mfokazwane kanye nabasakazi bakasikiya ngengoma nabalaleli abalalele njengamanje usikiya ngengoma khali mfoka mgube lo afowethu ngithi angicacise lokhu angibalekile emculweni kaMaskandi njengoba ngizokhipha ingoma zami ezi-EP ezi-Afropop ngithe angikwenze nje lokho ngoba bekuyiphupho ebesekuthanda ukungihlupha isikhathi eside ngase ngithi ake ngithi ukwelula umuzi wakaqalaza umthakathi ngolule ngeAfropop kodwa ke akusikhona ukuthi sengibalekile kuMaskandi ngisazoba nani bafowethu izoba khona nje ialbum yama SAP unyaka masutshekela ngasekupheleni engizothi mangiqeda ngale Afropop yami bese ngibabhizi ngayo engicelayo nje kakhulu ngicela ukuthi bafowethu ningeseke hayi ukuthi mhlambe lokho engikwenzile ukuthi mhlambe ngicule umculo ohlukile kuMaskandi sengiyanilahla ngeke ngize ngenilahle bafowethu ngoba ila ngikhona kungenxa yenu balandeli bakaMaskandi konke ngiyikho kuyinina angisoze ngalilahla bafowethu futhi ngiyacela kakhulu ukuthi ningifake isandla kulokhu okusho sengikuzamile ngoba angikuzamile ngobubi kodwa ngikuzame ngesihle ngiyanithanda kakhulu bafowethu niqhubeke njalo niseseke urank manager ngaphansi kweqembu ezendlamlenze insizwa ke sitshena kabanzi mayelana ngetop 5 yayo emculweni kaMaskandi uthi babu labacula abahlanu egabe ngayo hawu rank namshiwo lokunjani kanti njanje nangu rank esho sawubona mfokazwana uyaphila ngilele nabadidiyeli nje basikiya ngengoma lapho kanye nabasakazi igama lami ngumvumeleni ngurank manager kwaZwana idaba lapho abanongoma ke mina uSuthu ngingaphansi kweqembu kwelezidlamlenze iBlue Nation mfowethu eyami top 5 nje ke ngigabe ngayo bacuba kama unumber 5 wami unomlabalaba mfana kwathi unumber 4 kube khona uFalabo umfoka noNdindo unumber 3 kube uduma kahle umfoka Nkosi eFraye number 2 izongiqhatha nabantu le top 5 emadoda umntumazi umfoka Mhlongo ego unumber 1 obvious ukhuzana umfoka Mpungoze phansi eMandaba ngiyabonga mfowethu izwe kakhulu intenhle yanconywa gqizile nondoni kanye noSaliwa siyancoma kanza wethu okuhleni kwenzayo njengoba nihambela izikole ninikezela abantwana isicathulo ukuthi abafunde benze kahle ukuthi befunde esikoleni okunye okwenzakala yilokhu ke ozungezwayo zinsizwa lezo ezikhiphileyo emculweni kaMaskandi bese kuzoba ke yena ke usikhenqe umfoka biyela insizwa futhi nayo ke ezokhipha ngomhla ka29 kuyena uJune lo esikona ngikutshena ngensizwa ulimit naye uthi manini bafana ningaqale nimlimite yes zingake besiphethe osula namhlanje igama ngingusiya lo pick ela mankwebevu ngingwakamange